Before I knew Jesus, I was empty inside, and ኢየሱስን ከማወቅ በፊት ውስጤ ባዶ ነበረ። I would ask myself, what is the meaning of life? Why am I here? እኔ ሕይወቴን በተደጋጋሚ ባዶ ከመሆኑ የተነሳ እጠይቅ ነበር። ለምን የመፈጠሬ ትርጉም ምንድነው? ለምንድን ነው የምኖረው እል ነበር። And the day that I decided to get baptized, I just thought to myself, or I just thought, Jesus, if my life is worth anything, I will give it to you. ለመጠመቅ በወሰንኩበት ቀን እንዲህ አልኩኝ፣ ሕይወቴ የሚጠቅምህ ከሆነ ሙሉ ሕይወቴን ላንተ ሰጣለሁ። Because my own understanding, I was worth nothing. በእኔ መረዳት እኔ ምንም ጥቅም የሌለኝ ሰው ነኝ ብዬ ደምድሜያለሁ። But he says that me and every one of you, that we are worth, and he loves us. እሱ ግን ትጠቅሚያለሽ አለ፣ እናንተንም ትጠቅማላችሁ አላችሁ። He says every day that we have a purpose on this earth, so don't forget it. እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ዓላማ እንዳለው አትርሱ። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። I'm sorry. Jesus bless you. አገልጋዮች የእግዚአብሔር ቅዱሳን ቆማችሁ ተረከባት፣ እስከ ጽዮን ተሸከማ ከክፉ